Treba ljudi da došli u Did Game, ja sam Baša i danas vjerojatno se pitate šta radimo. Pa dobro, jeste vidjeli po naslovu videa. Danas obaramo svjetski rekord. U čemu? U najdužem letu aviona. Ne najdužem ono da najduže leti, nego najduži let u zraku. Napravio sam ovdje svoj glider, totalno moj dizajn. Znači, vidio sam mnoge ljude kako radi neke karafike na ova krila, kao dignu ovo samo ovako, pa dignu ovo ovako. Pa ja sam smislio ovo, ovaj sam dignuo, ovaj spustio, ovaj dignuo i vidio sam nevjerovatne rezultate. Avion se baš ono poboljšao. Isto tako nisam vidio kod nikoga da je napravio neki ovakav sličan avion. Samo da... Ok, izoštrio sam samo šiljak. Vidite, znači, ovo je glider. Znači, idemo odmah sad na posao. Ovdje. I šta ću uradim? Lagano ću ga ovako pustiti. Brojat ćemo 27 sekundi je rekord svjetski, ja mislim. Ja ću probati bar 28 sekundi u zraku. Oni su bacali ono gore ovako, pa ono išlo bar do ove visine. Ja sam mislio odavde da bacim jer ja ne mogu toliko da bacim. Pa ono da krenemo. 3, 2, 1, sad. 1. Ok, to je bio fail, vratio mi se vjetar vjerovatno. Sačkat ćemo malo da vjetar prođe. 3, 2, 1, sad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ljudi, nisam ga dobro bacio, najletio je samo 17 sekundi, 10 sekundi manje od svjetskog rekorda. Znači, baš loše, nije baš tako loše, ono, dobro je, ali nije svjetski rekord, ono. A i vratio se nazad, pa išao na 5, pa ono, neke karafike radio, ne znam ja. Ali, ono, uspio je da se ispravlja, ono, mislim da je pao tako što je udario u ogradu, da. Znači, vidjeli ste ono, kad se spustio dole, on je, znači, udario od zgradu. Znači, baš je ono izdrživ. Udario od zgradu, nastavio on let, udario od ograd, nastavio on let. I vidjeli ste ono kod ulice. Bio kod ulice i samo ravno ide, on skreći, ono. I dok ne udario u ograd, onda gotovo avion, znači, ljudi, nismo uspjeli da oborimo svjetski rekord, to sam ili tako sam mislio, ali pokušat ću da ovo snimim opet jednom, pošto ovo stvarno bilo loše bacanje. A možda, znaš šta, napravit ću novi avion, vidimo se kad napravim, da ćemo vidjeti kako će on da leti. Ljudi, drugi pokušaj, rekao sam sve što sam imao u prvom dijelu klipa. Drugi pokušaj, 3, 2, 1, sad. 1.